kanjani bafambe kanjani arinjani ri khona ka mina ri ka vona nongonoko African Connection eka ndrenga usiku namuntlha lana ku nyika ka vunanga hinkwabyo nga swo nonike kahle ri sibiritana mani ka xidimingwana kahle kahle ku hey tibabem Afrika-Dzonga injeka ka nangungiro cheleko la magondo enchela ri kahle bukheta kwa mfika bihlayisekeli ka ndawu kwato leti mkongomaka ka tono bakona bakulungu bambiri Dresians na malakorena Elvis batabarkona la Kamal FM kuba hito kahle kahle bafambe njani ku ya fika le Pretoria le bakari bafamba emilenge ne ba re no bakwala kusuhi batabakari bafika itaranga bafikela kwalawane ekota kutwa kahle kahle swi famba kanjani bafambe kanjani kusakona batabakongoma le asaselamani leni aka ximshweni le ko banga tabakota kuba kumbe ku ya hlanganisiwa kona ba akatiko ba ndhawu liya kumbe ba akatiko ba hikwabo Afrika-Dzonga nawe kwalanga kona loko u wa kota ku fikelela ematlhelo malasa salamani wa swi kota sokona u fika u tsutsuma u ya tibonela ba wena matihla ne sala matimu makahle bafowethu bamandla belela swa khesisiwa swa khesisiwa swa kala a swi talangi kuba swa ku va na initiative to tanihi letiwana swi sungula hi vantshwa so hi bamandla belela bafowethu rai no danko bafowethu kapete vanhu va ka hina ni hlamusele kahle swa kahle lava kana pfulatiko ta mina kana bara 0835860606 byela kahle unikhoma ri kwini ngisela ri kwini eka ndhenga wa siku na namuntlha la African Connection eka munenge wa simbi mina 0835860606 taka mixero wa mina ku sungula la wani rixi la ka bala feme alakasa ajay swa basenda swona la ka bevula la wana Bangor la ka bevula 6 minutes after the hour 2 o'clock la ka bala feme nhleka ri ku benzengo kahle ka pfukeli film jani wina Nkesa swinene musava xavela ka phapazela makala hi pot musa na Nkesa swinene kwala ka phapazela ri hlayiseka swinene nini danke 0835860606 kona ka riqingho ra kona ka u rhumela kona ka beke ri xile ku menteka la ka Bala FM la Lombati Nkesa swinene ko kwani mabasa la Lombati niri ni bamandla ribelela adanke